Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga ara ataga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat ko man nga isalaysay ita ti kapadasan ti kasinsin ko ani Manong Fred. Sipod kaubing na. Naadal ko kenkwana nga uray kasanugayam ti kinaulpit ti ina ket inan tulatta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Fred nga impatulod ni pagayam ara dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ato hindi kapiyo, apong. Ay, agyaman na kapok. Ay, naimas at talaga titimplam, apok. Alang nga din, apong. Istoryaan yun. No ape adito'y balay adim makal ni Manong Fred. Nahalaman laangan. Ay, nakulit ka launay amang paistorya. Katap no sumardeng kan. Sige, istoryaak nga raud. Nasikugan abalasang ni Antim Amelinda. Ide agtawan laang iti 18. Ni Antim Amelinda nga ina ni Manong mo Fred. Agpudno ka man si Camelinda. Masikog ka niya. Pakawanandak nanang ngampud no amasikoga. Mangibabain ka nga anak! Sige, anusam ti sawan dagiti tao ken ka. Gaputan natangken ti ulom. Awan bibiyang dagita kanyak. Gaputa saan mat nga isuda ti mangmangtan iti kanak. Natangsit ka pa'y laeng? Idinto tagdadata lang arudan ang nakabasol ka? Sige, ayabam dito'y day dya lalaki. Takasarita mi ka ni tatang mo. Awanan nanang, yakon amo no ayan na. Anya? Ay sus! Konsumisyon ti ipapay mo kada kami! Lalaki ti anak mo, Melinda. Agnakam ka kuman. Gaputa may sakan nga ina. Wan ka di nanang. Unay kayo matan. Adda tayo pala dito ospital. Agsermon kayo man. Adakan ka no dumngag kay ti pamagbagawan no saan. Diyak kayatan ang maulit pa'y daytoy. Wan nanang. Gusto nga rodin Nanang, da kayo pala ang timang kita kini Fred At dala sa rakak biit ije bagyo. Anya? Makabulan pa'y laang to'y anak mo? Maiturad mo na panawan? Kasanon no mabisin? Mabiitak lang rod. Mapanyon to pa'y pasuso kadamara. Wano saan? Nilara. Oray tag-tag-tagibida pa'y laang mat. Sige, ngamsaya atam tigaraw mo si Camelinda. Ang mga no anya man day ta. Guston! Bisitin nyo man una yung tipagnak. Dita kayo man lang man. O ala, agdedikan, balong. Ay, kanayon la kastuyan, nanang. Sa dino ayat ipapapanan ni Melinda. Ijay bagyo, agsapsapul ka no iti trabaho na. Ay nananang, awan lat amukon. Amangan no inton madamdama kat addan ton adi to'y anak na. Naglakalakan kuan apanawan na ti anak na abasit pa'y laeng. Di pa'y lang ata nagnakam aya. Am-ammo tayon ni Melinda, nanang. Nanang, plano min ti agkasarkin ni Melchor. Anya? Nabiit pa'y laan na iyam-amom kada kami day dya lalaki. Makikasarkan kan kuana? Una, maam-am mo yung tuunay ni Melchor no agasawa kami. Nasingpot ni Melchor. Ingkari na nga ibilang na nga anak ti anak ko. Makaamo ka nga rod. Ay, jakla ko maumanugot. Ngam, aginaw kan samanan. Wan nanang, iso nga umanugot kayon iti plano mi nga agkasar.
Nay, si kamot gaya Mara, sumrag ka anak ko. Agyaman ak nanang. Anya tigagaram. Damagak la kuma no kumustan ni Fred. Gaputin nalamot gaya man ni Melinda iti balayda. Imbag no talaga nga ibilang di asawa na apudpudno nga anak na. Iso kanumat ti kunana. Ay, sapay la kumangarot ta kasta, nanang. Kaasimot ti ubing no ulpitan na. Ay, maamwak la kasta. Nasaysaya at nga laak-laangan di apo. Ala, punuam amin dagita pagkargaan iti danom. Sakan tumapan ag eskwela. Kargaam amin jak kayat ngagsadot-sadot ka. Uwan, mami. Ngam amangan mamaladaw ak iti pagadalan. Kat ako nga ti teacher ko. Ay, nagadupay lang ay bagbagam. Darasam kit di tagsakdo. Ayun gayam, kalpasan ang makasakdo ka. Aginaw ka pa ya. Mami. Nito, apaya kita anak iti kasta, ha? Di mo kayat ti maibaon? Ibagam lang nagreklamo ka, tamakaraman ka manan kanya. Saan, mami? Agtungpa lang iti pangibabaunan nyo kanya. Nasayaat. Kan, oy, Fred di ka agipulpulong iti aramidakan ka. Ang mga nudakas ka kanya. Uwan, mami. Darasak timag na. Maladaw ako ni di pagadalan mi. Nagado nga min timparamid ni mami kanya. Kat amo na mat maladaw akon. Apay nga ta. Kasla dinak mat kay kayat. Lumabas akong dito'y balay daapong. Nay, Fred, apo. Maladaw ka ni di pagadalan. Apay nga itakalaang amapan. Kuha nga minapong. Gayam, dandanik na lipatan. Naladawak ang nakaring apong. Kastaya. Sige, mapan ka nga rudan, apo. Panawan kayo dito'y balay, nanang. Mapana ko nagtrabaho. Raymore mo tandag iti ubing. Kanti asawa, tanapan na kitang dan ngagsak ka. Ay, huwan anak ko. Siya akong timakamo dito'y. Nagsaruno kayo lang ka ni Fred, Kalablabas na laitay dito'y balay. Kasano, kat nagsakdo pa iti danumda. Anya, kunana mo't anala daw anak karieng. Saan, nanang? Nakitak itay anamin ano ang nagsubli-subli di bubo na nagsakdo. Anya, ay payman ta kasaritak ni Melinda. Di lama asyanan itinagbasit pay laang nga anak na. Umanaw ako ni Jay Balaymi. Kaputa iso ti pagayatan ti inak. Makamunitan no pakadanunak. Nagsakit ti bibig kan rupak adinang ran ni mami. Kaputa jak nalpas ti paramid na kanya. Nay, Fred apok. Sa dino ti papanam. Apay day ta sinusuon mo a karton. Apong Mila. Apay akas na ti itsuram apok. Umay kay Jay balay da angkel mo. Masapul ang maagasan tarupam. Apong! Ano sam apok, taagasan ta day tarupam. Anya nga minayat tinapasamaken ka. Fidel! Umay ka man pa'y anak ko. Apay ka daya, nanang. Kada simsimpag. Nay. Apay day tarupang, Fred. Asino ta kinaramid iti kasta? Ala, agsaw ka apok. Ibagam no asino tinangaramid kan ka iti kasta. Kan apay day ta sinusuon mo a karton. Ni mami apong. Pinapanaw na ko ni Jay Balaymi. Ha? Tawan mo't lakano pa kay ranudan na kanyak. Iso nga yung karton kong dagiti kawas ko. Kat pimanaw ako ni Jay Balaymi. Ano na yun ni Melinda? Di lang naasyan kan. Kasano day to yun, Fidel? As inong ay timang paadal kan ni Fred. Nagadumot nga ro dagiti anak mo, dasikal ako man. Ala, syaklat ta, nanang. Pagadalag ti ka anak kasimat no sana makaadal. Ay, padasag man pa'y akasarita ti inana. Bareng maasyan iti anak na. Nanang, panagkunak at addala ang nakakaasin ni Fred no agsubli di balay da. Sana balay, dakkel ti kaasin ti apo. Pagtitinulungan tayo apagadalan ni Fred.
O sige ka anakan, isimpam di ta kabinet dagiti kawus mo. Tadito ikan ngagnad manipod ita. Sakti mang padal kan kawan. Ha? Agyaman akunay kada kayo, uncle. Agyaman akunay. Awan na nyaman na barok. Basta ikarim nga agadal ka na yung bagwan. Uwan, uncle. Ikarik. Kablawan ka, Fred Barok. Takalpasan iti adu arigat tayaw. Agturpos kan. Agyaman akunay kada kayo, uncle. Awanak ita ditoy. No didak tinulungan. Nasayat ka matindi nga agadal. Iso nakalpas ka, Fred. Na, kablaawan ka, apok. Agyaman ak matapong. Ni mami ngay. Umay ka di? Ay, jakam mo, apok. Taam mo naman, gayta nga aldaw ti graduation mo. Maawan mo trurubwatan na nalabasak iji paraangan da. Kasta ka di, apong. Alagid di, nanang. Agawid tayo tadamot pagsasangwan tayo abasit iji balay. Agyaman akunay kada kayo, uncle. Nadamag ko nga dan trabaho, Fred. Iso nga ita, tulungan mo tandag iti kakabsat mo iti panag-eskwela da. Nanang. Oh, apaya kitaan na kiti kasta. Di mo kaya't atulungan dagiti kakabsat mo? Gaputan na kaadal kan? Sana kasta ti kayat ko asawan, nanang. Sige. Tulungak na kiti kakabsat ko. Aging ga iti kabalak. Rumbang laang. Gaputaawanan ti amada akatulungak amang paadal kadakwada. Iso asi ka tinamnamaak akadwak ita. Juan, nanang. Umay kayon, Fidel. Ayabamon dagiti anak mo, tamangan tayon. O, nanang. Ay, uwan gayam, nanang. Napaanan ni Fred di Batangas. Agtrabaho ijay. Ay, nauwan naragsakan ni Melinda. Gaputaadan katulungan na amang paadal kadagiti anak na. Hala, bayan nyo, nanang. Nalpas mo tanti obligasyon tayo kan kuana. Hanggang panunutan namot kumadagiti ado-atulong yung kan kuana. No saan agapukan ka? Saan kumaan nakagraduar ni Fred? Daknam naman natulungan na dagiti kasinsin na, nanang. Umdasin na nakatulong ako. Numalagip nanto na kita. Ay kahit dakil ayaman Agando saan awan anyaman na kanyak. Kaputadyak mo't isingir ti anyaman na itulong ko idi ka ni Fred. Ala, ni Apo Diyos tulatan ti magsubad iti kinasayaat mo anak ko. Barang amon tubat ni Fred a panunutan ti para iti bagina. Taamangan no ipaay ng tukit di aminen kadagiti kakabsat na iti inana. Idi anaawatak, no apay nga ijay balay anagyan ni Manong Fred sipud pay, Mr. Lonely. Adda pamabalaw dagiti tao kini Manong Fred. Gaputad adda at tinulungan na dagiti kakabsat na ken ti inana. Nga uray kasde ti trato da idi ken kuana. Tatirason na ti ina ket inantulata. Para mat iti amak, tinulungan na ni Manong Fred ket saan nga agururay iti katukad na. Alakastan ket agyaman na. Sabay kumata na kay bati iti adal, dahito'y padas, dagiti patpateg ko iti biyag. To'y pagayam mo, Ara. Ara pagayam ko, nalabit nga impagpagapo ni Fred. Ngagmaymaysan ti inada, amang isakad kadagiti kakabsat na. Isu akasta ti naramid na. Natanukmet ti amam. Gapo iti panang tulong na idi iti kasinsin mo, adi naguray iti anyaman akatukad na. Ala, agbalin nga adal da ito'y ngayong kaimbinglay apakasaritaan. Ket palagip da ito'y kadagiti naganak akas kini Melinda. Di ulpitan dagiti anak yo. Gapo ta isudan to metlaeng
ti pagkamangan yo, inton agkapsot kayo. Kadagiti met anak, iti likodan dagiti ingkay nasagrap nga ulpit, di kay kumaagimula iti sakit tinakam, no di kat mamakawan kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Fred. Nga impatulod, ti pagayam nagpailingad itinagan nga ara at taga La Union. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your nose kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.